atiriri mai akiri kindu kimwe gia bata muno riria wakorwo gikuria mungurwa waku na riria ukuona hohote no ndareherwo haha ni Bwana Michael ni hari undu mwe wa bata gwenda ukorwo gitaugwo ati riria wa mikuria mai mari urahuthira ni kuri mahuthagira ma demu ni kuri mahuthagira ma borehole ni kuri mahuthagira mai ma kanju hihi na mai mau ni twiragwo ni makoragwo na madini na tondu kana gaka ni kana turauga ni kana ri ugugakuria atia na mai mau nigetha gatikae gukorwo ni kagia bacteria kana kagia kindu wagikua gatwara mugunda waku. Okay, tucoke wala renge kimiti kwirire kwirire one ta mwana wa mundu ura mwana munya akora gwa kindu kindu kia mbere mai mara ona akora ni mai mande mura uthira ni mai ma ruyo ura uthira niguo utiumba guka urikirite guku direct ni lazima wambo urikire tanki ni fulani kana certain place wambo ma treat na in most cases mai mau ugakora gwa akora mai mande ni mara test ukamenyeka ni ndu ingi korwa ingi affect mumera uriku uyu angekora ni mai ma rui fulani uthagira ukamba ruga testwa ni ndu ingi korwa thiini wa rui ru ingi thukia mumera uriku uyu kwa iyo ni kaundu karazima ukamenyaga nini mai marora buthira ni mai clean na ni treated nikuo nigetha ugie na mbegu ikinyaniirie ikiro niwe ukugura kana ni murimi ukugura kana hathiaga atia nigetha tuge ati ino ni certified seed na ni guthi gukura kwi arimi barareta mbegu ya itself bagaturetera mbegu to propagate no kwi na arimi bangi na nio almost majority mo etagiraga kuringira thimu akwira ndirenda a certain variety ethwa ni anshwa gakuringira thimu akwira ni anshwa ndare akorwa ni terminator arenda akuringira akwira ni termini kogu ni lazima wikare wibangite mihandire-ini ya mbegu ici ni njui he kiria kiagirwo ko gikihandwo ndikio twita ta media ya gukota gukuria kamungurwo gaka hihi ukuhuthira ki there are three of them kwina gintu twitaga vermiculite no rona ina whitish kwina kindu kingi twitaga cocopeat na kwina kingi twitaga peat moss ni dipendaga urenda ukiona mumera mwenyewe kwina mumera utiagira witite na cocopeat koguo kona urenda witwa na peat moss na jionde kaiguragwa ni planting media this is not soil titiri uyu turariria orwayo ni etagwa planting media iyo ni supportaga kamumera kau for the next 3 weeks indiro wa ke au train uguo na advantage yako era nene muno one treated koguo gintu kia mbere gutin germs gutin bacteria kamumera karauma kero the free from any pest kana disease iyo noyo secret ya planting media mumera uyu nigetha ukure tatutaririe higa gukorwo gakiria kioko ni takanyanya hoho kindu gigwitwo indo ici urakuria guku in short gekuheo irio na njira iriku ni lazima ukorwo na program for the next kumea mera ya germinate for the next wiki ithatu kwina program ya feeding ina iraji ya gu start ukiambiririo tiri ukamba ugekira kira ugikira ya gu start nakio jakinya stage ya kuma wiki jiri kwina ingi kenda mumeroro endelea kuendelea gukura na je tofauti kwijio soluble ya gutukania either na system nino urekera mai nayo na kwijio gwikira direct na kwijio gu spray tatutaririe uhoro wigie tha ici mwakiri ore turona ni modern tatutaririe hihi wakitio uniki na hihi indo ici cijurukite niki giki na nginya uguo miri tuthondekete itanda cia kuigirira miunguru eno twambiririe na ara treno yigitwo ngirora yantu iguru shelfunie koguo tindi irautania na tiri nuntu ntikumenya tiri yo etho ina mwina murimu at the same time when uraukana iratu gakinyanga ku koguo ketho nike utite jamusi ni kwambata tu netie no rona ikagirwa ni na stage fulani ya mumera itikagirwa thuru out nuntu no kuona gwe guntu jindu tatari gukara ira nene kura ni ndutire iroraga stage iriku nikende kamumera ge kanini gatika lingwe ni one direct gekethwa ke antu kuru kakiamba kugia kwambiria kugia inya wa kwambiria no kamurikwe ni at the same time kwe itendaga nini utheri munene ati once ni kwenda kinya nini uthi umekirite stage oburera dynasty kogu ni kiorona kwina neti iguru aya the system ine amai nayo gitumie kora yo ni mumero tiumba gwikira mai tabura twekagira tene na ndo irenda tumai tuthimirite muno mai mathimire na magitika twi mai matimiringa iumia igia injuries kogu ni mai controlled
gitumi kia tuhuthire neti ino twinukirite mwena handu ka kuhuthira iratathi riria rikoragwo iguru ta riu riri iguru ria greenhouse hihi rikoragwo riki ugithi kineti iromera ithe carefully it's so fine nira thongeria utheri mweganu at the same time uti katambi kana any insect ingithungira through space urona ni nyamu qualified utika ni thime untu gutika katambi gangingira kana anything ingithungira through ki inde kwina still ni tu noticete tuta ni twikite mbuge muno tutera oke kajiarira neti itself urona karekeria matumbi ko yajiarira matumbi aria kanyamu karaka kiguka no ijini kanyamu very tiny so ni lazima netiira we karo kimi monitaga ni kwendeka roto supervision ukaraithaga ukathiuruka na neti ukira ithaitho ina matumbi ukamenya ndawero kuringa matumbi mara makwe hihi biosecurity niyo twitaga ugitiri wa mimere eno gutigirira ati guo iria tuoka nacio riu tatwire na hau ukugitira ati mimere eno ndikai kureherwo ni white flies to ndigwa white flies ukaga na guo tokorwo ni maybe nyuma mugunda ungi nigetha ngitire indo icio kumania na guo ri ugitira ati ni lazima kindu kia mbere ugatreat ugitonya guku ukamba nguo iroka nacio ikamba igakora cie treated niguo tu ukamboka hygiene eguru muno greenhouse yaku ni lazima maintain hygiene eguru muno niguo ti mundu auma kuri auma goka ingirito o guku greenhouse thini agoka ingirite koguo ni kindu kia mbere ni lazima ugakorwo ina ukimaintain discipline ya hygiene muno kinyaria mararuta wira guku kinyara mararuta wira akoragwa murutu wa wira ni clean na nekirite nguo iria ibateria gukorwo ikingira ku kundu guku riu wona nginya githino ni rugari uria wi kundu rekei twambe tuikirie tugicokereria tutigukorwo tugithigina tugukorwo tukiaria maingi megie miunguru eno kana ona ni thigina ni rugari uria ukoragwo wi kundu guku